Mubunge wa gicigo bunge kia Igembe Central nonekete kumeneria uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kiri uge bwawe Bwana Arua aria onekete akimeneria abunge ba Meru na bo baria mamburene kanisene ya Gitwa Mwari MC baria bakuregana no tongeria bwa Gavana Kawira ni bamumeneretie amwe na njuri yawe ni kiria bakuganwe gutethaniria twanya twa ngugi turia twatumiritwe. Nicholas Chabare na Cheikinya. Nyuma ya ura wari munini wa mutongire wa mugongo Rigathi Gachagua kwithirwa akimeneria abunge ba kaunti ya Meru muno akiuga ati ibanjirite kumeneria kinya CJ Martha Akome indi mubunge wa Igembe Central Twendan Kili na mucokeretie na kumwira na tio kitha antu ba Meru nontu kira bakuromba ithirikari thina mbere bwega na bobongo ta Meru bone maendeleo. Nataka kumwambia aliyekuwa naibu wa rais mwenye tulimpeach mambo yote ya kasa kwa tataka wila mnono ndio nimeona jana akiwa abunge wana haibu ndio kwa Kome naleke kusukuma mahakama ya tulazimisha mtu kwenda. Nataka kumwambia Gachagua hakuna mtu alichaguliwa na mtu wa Nyeri. Sisi tumechaguliwa na watu wa Meru. Na kwa kuona kwa kako ile watu watu tumarake thirikari tutienda urete kone ukegote mushu ute wabare tengami ekone ute mushu tiroi ute nturete stima no ndi wabia thirikari na miaka 15 miaka 10 na miaka 10 miaka 35 baba rinto yonde ba ndiye kone ba chita Mount Kenya bado na tuleto na opportunity kidogo kwa karibia thirikari kaenda tunuza kwa nombi wanataka kutufanya tuanze vita na serikali ndio tutengwe tukae nje. Aritia mama kanisani ya God's Kingdom Manifestation intere echa anjia na arakinyama MCAs kathomba bakuriku na kuthina mbe no chambiria Gavana Kawira Mwangaza akiona nagiria gwirigiro obonene ntugo ya tariki 14 mweri wa 3 reba kwirigira gamba aria Gavana Kawira arigitwa tetulire Kawira maru kawanka Kawira na nyanda washiandu wana mtondo kwa dami aina kwa 20 akinyanda wa muwata inde 14 gweno muwata mbere matare amuto shindano akundo dawa ngoigira dire to adirania nuwe nchera ndo na yeye ndo kebe to tonyera muitona na turuma muitona ndira Meru ikona freedom na freedom mwa Meru twimirigira tariki 14 mweri wa 3 mundu toriano i mwamba arenda otura akore MCA nyabo igwa baile bakulire baraitire nondu bakukyo arenda kure MCA nondu nayangangire budget ira toikirite angangia kedira mwandali na ikirite gita aritambe cheche gita kedira mwandali ikirite barabara 10 ataura barabara 10 ataura 5 atia barabara 5 inge 5 ekira mubukone so arenda kure MCA kenda tuta tomugulukire kitu supplementary budget tomugulukire supplementary budget meyara yawe yonde wamba bura yete kubambia to align mbeja renge upya kapo gondo uloi nda tukua tukuromba thiri Meru County kwendana no temenya kumena kaba ko no tevi ndathano bienu ndia kithiro buku ibyo turathani tuifoma Gavana tukare bwa amena mwendani na bwa amena kaba ko kana ambije yoyo ya kana waheshimiwa barato na Uba County Assembly atore tore MCA to gwekera biacha kwa ndikatona tomhe teo ma ende leo twana ngino twana akaandika barua kwa twana tukagenda ndea tukachudia twana to mama wa kambo na matwendikira twana to Meru ito mama wa kambo na ndio mama wetu arari orochiere twana to Meru rawe kwa mutuma amen no mama wa kambo ndio olewa etogera Mungu bitigwe to Kawira ni mwana ikugeria kula Meru rugo kula Meru kauga ari katero ngugiriri tikare Meru bitine turumeta na bwanyu turanganga na mbiti ira last year August to akinya mbiti sane kaitunyo na mbiti kidogo tugita itare bitienge ja nyo yambia gutora na mbere iri to court
Umenya na ndi tugwate mbitie mwe gutoka wire turi anyima kotiereja na mbere ni uri turi na mbere na ndi turiuga atiri tariki 14 anene ba betu ba Nairobi munene ora munene buru na munini o enti ubagweta ba twakora na mbitie jiri mantu jao tutegera bwega na mi ba tutethia mbitie turumite mwembe ingi turumite na nyuma tutegera nteto ciao. Ura wari mubunge wekuru kaunti ya Meru wa mbere twe Florence Kajuju na kinya wena kurikia thoni iki ndinda buramba bugamba mbibio ote kwana bwanche memeri yake ende ngeta ngachoka nkadirelia kamuleko kauka buthuka ara mbunge tweta kuthetera antu betu nchietekete ninda bothitherie legislation datigera mera ekwambi cash crop twatigera twekwewa budget ya mera ende debori atere twachoka tuthireria ara boleko ya twaremera bara twatigera kutu twabere iba menye buraka bakauga Mr. Speaker sir ba ego yokiagete buraku ikwenya etumura kanywa ka ere bungu ya affirmative action fund ndagetere ndabetigere mandatigere anyingete ankaboge na deba metumaira bana mwa waende wakiendanga Wajuju akuja afanye kazi ya kumanjia Wandi Gembe Central Petron Class Chabari.